Oke, selamat pagi teman-teman. Lagi main di loket Andoyo di jalan alang-alang lebar ya. Di kilometer 9. Ada 3 unit standby nih. Yang rute Blitar, Surabaya, Palembang ya. Blitar Kediri, Trans Jaya Sumatera. Ini yang livery pakai singa ya. Ini loketnya, loket Andoyo. Di loket Andoyo di Palembang, alamat Jalan Kolonel Berlian nomor 127 KM10 samping flyover Tanjung Api-Api Sukarami Palembang ya. Tuh. Nah, pergi ke Jawa atau Pekanbaru ya.